ndi Boaz wa Mongolia ekireki ntwenda kureba anshonga nyingi umihanga konka bimwe ombyamani hariho mpira ogwa Africa abakunde by'empira nacho nikikuru bariyomba kikoratera konka hariho urukiko rw'amani urwo mukago gwa namu amahanga agatare mu mparana za America na Russia naraburugwizo na buringirizo bwensi amahanga ga tini side mu mparanezo gakekora mu mukago gwa namu kurwo myaka yankaga amahanga igana 20 kikakikiriza kutaho urukiko muri Kampala irizoba jeno musevera bamukwasa obwa chairman rwa namu kumandije myaka banka 3 ando urukiko ri munyonyo namwe bire namu bibinje bibiriho maybe nza kupikenga ka comment kamwe kurga harabura umuntu ukora urukiko ararebire because government nibyo rikora but no opposition nibyo nekora omukoreka munamu tekutambira ihangeni and a level yensiona Westin Benjamin Netanyahu prime minister wa Israel aregere yagera ngo agambira abamerika ngo etakwagera echa Palestina kubihanga munambo yo nije myaka yo yamazira na bemera Israel na yesima abaharabu abaremise kutunga ihanga ryabo so abamerika bambatekateka omucha two state solution Palestina na Israel ihanga kuturo kwaryo aharabajo musinge ni nyirecho bachebwe as far as Israel is yeri concerned kwemberwa abakweta ba ultra far right politicians in Netanyahu then abaharabu batekoguma hansi ya occupation y'abayudayo konka nshonge nkuru yaturetaha minister w'inshonga z'uburinganiza Honorable Robert Mau atugambire ngo takahirwe sente nataka zebire izira shugani semero mu yakachiko akakunganyira bitekate kuyabanya Uganda okumoroka omumpinde hindukeze kwetengesa omungendero yihanga yari ku 1995 akachiko aka the Constitutional Review Commission mawa katuraganise transition yijo mu government kunkande birajya munanda kwesima nabo president transition yaba nakwaje ko zirobo nari it will come much later so nho turi here constitution yitu hatari yo mwaka gwa 2009 eturarize mu studios nyine omukuru Moses Nawaga Bentwiga ya Kashari RDC bantunga makagera ngo hati n'intuga ya Africa twakwakira omukuru Moses Nawaga bana pleader na ekoresa abantu bahenda musyo norebe kaje kano kajya mutugenda mu government ayo kumana murebe mu ya government is batuvanda development ubona utakora abo kuba atankanye aba ni ndore ya government mu kumurimo atumwe mutabano wanje nakugira ati wenza atubana ya zumsiriya mukaka hata nakweza tunje degree akwate bahasa na rondo murimo nishe naona rondo murimo na what is that so ati jerati iwukuri hata bakuru ndimo nabana mushinka nyenze kugumanyisiyo ni rondo murimo za odorato it is bad nimba nyinga isaki ukumanya kwanje rubwigese bwanye so nimba tangira bakutureba mazima mwe bari kutukunda omanye honorato muhanguzi nawe no kuliga twakwakira honorato bo bari kuja kuchekinga ye baramutebekana sa abaturikize n'abariyomba tureba ha TVG mu ruhoro batayibanje nashemerwa kureba bimwana maro gwine ntakureba abani kisonogo kaburai kahoza mucyaro bakajya ngo aho kaburumbuzi itungo mwenu wijana kise ije ndetse kugito kubireba okay abaturikize n'abariyomba tureba amazina nabanyita muhanguzi honorato koko ntuiga yagamba nanyika korra government age ombutongore bitaro mwena nanye nasyo wire na hana kenkito imbundu wazitagomba imbundu nazitagombora so ni noyekoresate hate shahiji ni ntabara zabuntine nshonga nabo mpoza nabatanankurire kubi wa statement yigarike mweje honorato eshaheji kuwa bireroya ni ntabara zabuntine nshonga nabo otomwini n'abatarankurire bakushashuro nyiga bansasura nyiga kanyiga ngamboro jungu kanyiga kusinga kando tunga kandi kashi waza kundebe cikuminche banza cyangwa hari enkobezi tubakuzete nko bibiri kureba bureba kundeba bureba gamba nanye
norete chikumo kitahari office yawe ndaro ukitekera ibare ncyakira kitatwa n'umuyaga tushaka kumukozera sente abariyo mbatureba ati wahirwo kandeba nkaha kwiza kundeba in my private life omuka office kanje rwe bukona norete nko bibira ninge byetano bibiro bitahariya ubitekera ibare ntyo nkora umukoto nkomaka kapesha ko misho ntukoreka yo Nixon otunaragaye otijona nkorire kubi hata ntanda kakorekenaga utandika kunyiga official ndakakora ki atomugorra gwanja go atagufundize yagugarro wento okay ndanda kakunyiga beautiful nawe jono mukashesha kero wentwiga tubugangana nanyigire anyigire kurigira radio ne kiyatamu hasigara tugamba rujungu omukazi wararebereke abakazi babanswirwe juba nakomera harabaju hatta kikomera nyuma nakomera harabaju and what is interesting eventually umukoti John yabe nafana kabuye amazima akambagamanya batakagiro wawe kanwana wagaba bora bakambagamanya mutuma gwawe ko kuza umukoti yanda kutwazaje amazima garige nyine bagarika bagashangayo kandi basipendingire sente Deka nkugambire ekikurete ekyo amisango 10 nwagabara gitimba tire logic itwe misango 10 yo file zikume zo kuba no handling kinana naziretwa mwehuru kuba kwikirizire bashakagireyo bukahwerira honorate cyo tukabacyetegereze aha mishango 10 twitwara umukoti wihamwa mariyo no kwepanga hakabe hagirengaye hakabe hagire mishango takurenga 20 wagambi kumisoneri 10 nego by'imshango ebi so munana ntuza yabwa amariyo ngenda kwecho kurebera umuntu akana atabaruza mutahiyo ngwaka ngo empeze zikamurira umusiri akana inde umuntu owagombora agurka officer wagombora akakora quantification ninga ito akweta assessment yashanga ngo akana mbanje nitwari 10 izakumenza rugombi abashaba sitetato ne bajyangurika tuzukota zo mukota taatereka mutabarize twike none kubaza muhira kata kutahashemeye konkata zo mukota bakutana transport yagwa MP hazagwa so mediation is the way yahendera fundi 12 tarafundi 12 uragwa kayashobuiza kabuye niyo kutongana kwa kabuye Nixon akara RDC wasemba bure twakwakira na nambara hamsha kabuye twakwakira munonga ngenda konsomusho kutabarse abantu mwa iyo mwako kutandika tinkiza gas Sky TV nabo choka nyoti ke tinjango mwaka gwajezere munonga gutabarse amuntu so mbwenu nashemerwa no kureba abanywana banje aba nanamare buro ntakupareba nangiri je nambene ndebana na John kandi ababashije bagamba n'amazima o chitin sanya ndakotinga wanarebo Eric Arhanga noro ya mukuru akagira ati atitwe baruyo bakoze ikigambo bapurida atitwe bapurida ati tubaho aha gucuramirwa kw'abantu bapurida mbabo aha gucuramirwa nk'iki yakugambira ati kurumwacerezaho mwamutakugize waruye kandi cyane twa so unayogana ngakagira ati tubaho aha gucuramirwa kw'abantu so abantu kumurwa mutacenderezo gucuramirwa bapurida babagambira ngo nokore ibintu ngabije na fayiro ndikoti so tunyiga kurigirira cy'watama ezabuko muri satu bazirangisa thank you so orije mwaka musya kutandikirije kuyaho owitu tuinekizo cyejwa cyo kifuruto mbwenu kandi ijo ni economic button so twaturwarize ejo twaturwarize kifuruto baba kinyiro butari bwitu baba utajeni utajemura utakoreki tuba twarara kubi sorry turinawo John
ari asset n'umuntu witwa NRM n'umuntu wa government ana characteristic are required abakutura okutana no kwa butosho Gender kunanga review nkeyo na weti yayecenga abakutura musibire kurungi nimbaretere ndamucyo kuruga umubungu bya Rwenzura muri saze ya Busongora kandi ningaruka mbaretere ndamucyo kuruga mu national resistance movement eyinkwagera muno kandi yinkukunda muno ohireho Boaz nyenda kujukya ngo mu weekend heina abantu kuruga cyuruhura ababene bantera amasimu kandi nabambuza ahabibuze binakubulizeho ukwaterine ni Rwaro eri Arushere Community Hospital kandi bakabe ine kindu cyo tunjo bwira kweda radio here oleta bakwatwaho abukuba abamwe batekeza ngo government kunka i state room kigambo ngo nimbi kandi no buhereza no so tuburi burungi of course abantu aba bamwe bakabagamba nabo at length abamwe bakambaraganya kashara abantu bakambarga Rushere so abakwatwaho government kubeba ne eneke kuta umukono ahantu hona injango nicyo bakishikire umuntu waburicura muri citizen kozano mu rumogwe bakarora ngo hagira ecyajya umutekano mu abantu benshi hati ebintu bikwaterine ke bakaburekera abakozi ba government umuntu nasanga isomero alumuzeire ya government iriyo ndisiskara rakanzire agira ati nkugamba ubuntu ari wegombora ubuntu ari hakakiko kuko isomero run hajyamo abana bawo harata kujyamo abawo hajyamo abamukuru wawo narabanyokuru muri abasente bawo so mi ankujya hona no meetings zo bakunyeta muga special witwuku ahana somire Busunga primary school no manyo nkasomero masomero abiri from primary to secondary P1 to P7 Busunga primary school senior 1 senior 6 hadi mu secondary school ugona gali muri kasese so unkujya yoga ubakoba twesero meeting nyoti nkwikero meeting abakugeta saa yina ninjya saa 2 kandi binkorora I share them with publicly with the people concerned abukuba teine kindi cyokora ohireho we can do our duty ni nsima deliberation ziriyo ngendo meiso muri munyonyo kunkwa nitandika na sudir pareria okubo mwaka gumwe akatwereka ngo nasokora an international convention center kejo 4000 seater in just a year na abantu ba heads of states abizire banywana be banje abakongo kandi nabo abakuturora bamwe abakutura ni munyencha possible barahiza president barahango barakunzire yes korahiza president wanyu ntwenda tusaba ngo kugende kurungi kandi Uganda abasindikire vice president Major Tadalupo cyo busasi ngo mu East Africa nhasoboro tabaho representation abukuba abatala hano ba president babiro mu East African region omwe wa Tanzania ondo wa Rwanda Kagame Davos umare Switzerland yes of course no byakobera ariyo takugireyo wa Tanzania nawo hano delegation agisindikire prime minister president wa Kenya hano wa Somalia hano wa South Sudan hano president Museveni n'abakuru hano so nicho busasi ngo a leader in the region aliona celebrating a victory and none of his neighbors is available konka tubasabira ngo bigende kurungi kandi na ekisanja cyo Terezi hangeri mwebale bari munonga enshonga zirwaro ya Rushere Community Hospital n'enshonga ningwa kunganingera obani chairman wa board Dr. Chibende enshonga izo wazhurira irwaro ryo ni rwaro complicated because no bwako bembizi bacyuhura nkadiye cyo utakafa kurutama umuntu mwemba kamba rishaba ngurebe General Hospital bwacyuhura konkamara kagaragayo bantamwe bakabaraki no kutegwa motion za sensha okufagambirwa batakumayiri atandikira gamo maraka gaenga gamba munonga na hirwa rero nango bakafa konganirwa rero complicated because rine intricacies nyingi konkani ikikuru abakuri imbere bariterezerera gurura abantu
kare tukose kadakika kamwe kora comment ahari kikorwa namo generally speaking nwaga kikorwa namo. Are you impressed so far? Naam. Nufura. Bati tabira guzu. Ntiyafutarira. Ushimwe kumwakira. Ubona umwenda bato kumwenda. Ngo mwakira. Ubuntu bwe tufura. Ko kanana line the movement. Principles zayo. Tuzakine meaning umunsi. Tubinira ufura tubakire. Batayaye. Ntukunda nangwa nakasenta ko resero muyanga. Konke bigenderwa bya non aligned movement. Ngo tubagwara tubinura bajoba kugwa. Hatunga mu wajya tokwenda rahanga kandi turu wa star. Tukwereza tukubatiza tukwita ku mufumu. Atubura urukiko rw'ubufumu. Kano mufumu wa star. Niko bajya ibintu weto wa star waraje gutara wa star. Ngo kuba tokwaza kwimkoka zo munsi divided. Bipolar. Kuriya na America Eishengyero. Ngiyuru bemerirwa gati niwo nonda kwitwa crossfire nangwe kutangaza okusaba ibinga amanga gora ga surviving rega ka developing kagine sides abamanyo okutindiyo ati kangambere nyebe bintebyo kare nkabireba nabishoma nashobe bya nana line movement kabanza kushoma butikirwa students when hatangarike nagezo kwitegereza nana line movement has it even aligned itself with modernity nana line nari bari mu cyaka rece nyuma cyo kuyurika gutwagwira kandi buri umwe n'urubaje inene kesi tubine mbaje North Korea ne member toyine mwene cyo teyine urubaje yeruine satanere abinyo murubo bine mbaje bine sides zo byakwa China bagisona China rushoti yo no plus no observe ni umunamo ni just no observe so think which is na reje principle y'ubya ngwiwe mutoyina huye bwana nutekwa kugera side umpira gurya Uganda na Kenya toyina huye waguma rwagati atebe icyo bayisa n'untorumo. So I don't agree with that the redundancy yaba nam was just principle iba tandikiro ekernunja kalunza Indonesia Russia. I was reading nareba principles zibaye batandikiro bwiro Yugoslavia, Azerbaijan, Libya na shoma nareba ngo okay maybe at that time makaru nko burupe ko katwajya biwo to ine side aid niyo acha bona nabo arumora yamuta ine side yarwana charo kami omoro ungutaine side umutaro w'abagiga no family ninja rero ninja no bunyata umutaro w'abagiga umuntu ategura abagiga umoro rote ko kwahuza urone side kandi woriyo mugese urone inamani ora shikorwa namo arumva tujya tunejo no akakoze cyo kurebera cy'urujo batkantu kambazi yagira ati ni kuko kwa remember of fathers union ati it is good but it has no legal effect wa term fathers ni ngoru it has nothing to do with your kurustai. So I want to borrow his knowledge. Yes, nana line the movement okumanyana by the way kubuildinga confidence omwihanga ngu numbasa kutaya isaba jenyi kandi bije binji mana no kweta abajenyi bakija nayo is nacho lichuku no bwako obujenyi obuto bwobya no yeta abantu nubabura ungayi no muntu nabasa kweta abanywanyi be 10 abete today ninja karebona bije bamukicho. So there is that credit yokugera ngu Uganda can world leaders can believe in coming to Uganda bamare yebero batayari konka nabo kuba bene bagamba okuburana bagira UN ntubasha UN yoker start. Now if you are 120 mwaba muri amahanga igana 20
mwine na G77 n'amahanga igana 30 something nekiza horiya nekiza umuhendo then mwine UN igana 9 na banashatu hato urukwimuka wenagera UN mutiyame Gaza ereke kurwana na Israel UN mutiyame Russia ereke kurwana na Ukraine mutuyambe Sudani manya nubagera cyane cyo kurwana na General Dagalo na General Burhan ababo hata duro taxi mbwenu imwe hato gwani nugu because babire nubeyore kangu they can't fix anything now itoba kutura mu omunsi ya challenges yebizo byentaro byenjara bya disasters manya urushozo rwartiro mu rumanya rwitabantu bangayo mu Iceland ito ntwanto yenda ngo urukiko rwabebembeze bense rwayeterana tureba bintu mbasi ngoma kufutira iki igonga kutukuguma tureba kige kiganiro ngo ba spouse baganira ngo bakazi bagamba bya development ba minister ngo nabo batayo kusaba kwabo ngo yene yambe UNICEF yongere kuyambeze mpungize ryo kungu by the end of the day are you just speaking ninga mwine ekimuko wasa kongera konka ito ka Uganda ejiba hostingire tuyina kutufunda ito ka Uganda kare yes John namu noyobuza practically ichiko basa gukora because as groupings namu EU bakabaraho agenda ya NATO kurabira mu America France na Bungereza barwana Sagadafi fact haruna story iri kusinga yo kwembarasenga mu ba president I think bakabarinka batanu barumva na Uganda bakaba Mauritania bakuza Libya NATO yaragera ngo inyunyi yabo hinduke bakayemberwe zuma itarandinga itaza Libya ngo their safety was not guaranteed. So namu wateka koraki ati Libya narwo mu mahanga mu founding members ba namu. So namu ne koraki practically speaking ombizo byensi tugamba world order. You see ngo kandi nanta kwenda no kujya discussion yanje yateye ari namu yata kwenda kujya kunga ni wantu warayi tutoreka yibana ndakuze nyo haranyenda kujya number 1 no bucece weitu butamanya protocol gihanga Sanga minister obucece ni weakness obweremo omuntu bakubana raga when someone is disembarking yanaraganye early head of delegation no bamutera red carpet ni ya visitor and strictly only for the visitor mire babaranda mukama wa RDC minister presidency abe agire hagati omujunyo wagire kwakira al Hasaid minister wa kurga karamoja no minister wa disaster mwabe na tambura red carpet abagenyi bari harubaju. I said this was really an embarrassment bakabagira ngure you go for training Frank Tumobaze yayembera akedimu demonstration I think ujai mutagenda kutende bakagira ngo you come to you on manners etiquette nebi Frank Tumobaze ya posting agira ati kutinga ujai tubeje so okwakira abagiye yes ba minister only one minister mu cabinet ya abantu chenana General Jim Muhwezi abena yakira president wa South Africa. President wa South Africa no bwabena anda kumungejinga in a discussion abena making sure ngo mutwego yaguta heyi nawe konka ya outside the carpet the red carpet because it is only meant to receive the head of delegation. So minister Babaranda was in the middle of it. John Vitero mu nyankore tugitera mu toro mawe no umurinde kitara abantu banu ba minister beitu president Museveni tuyambe uko tugira ngo nojya kutuletera fishermen and women abanyanja abaju kunga hatkandi kirengere minister red carpet mbaba tajikutigira usebona red carpet mbaba jitigira ho mukungu wa iziro wakwido mu ihanga akaka cheka kutukora akaka ka delegation na security ye
na ADC babine na MA military assistance they make sure they don't tubakumujya kwa so akaragwa kakutukura two mwakizi nawe ira na kosebora rinyabo baminisa tubagambire bimiki bakabeta ngo basomeshe mwarema you embarrass us because people were tubuza kajya mwenje tubuza kajya tugomba kutugeza kandi tubamanya they were doing the same mistakes cabinet government yagira ngo twenda ku minister of foreign affairs a colleague minister ya edimu kandi abantu ko bakwedima kumwakora ku kandi makamuri mu edimu nyonko mu cabinet because the minister of foreign affairs ekatera ngito we have facilitators to train you on certain things ba minister mutajeza by edimu I think honorable Franka kana tega ngonzo mbi kimanyisa ko no the bakaba basomesa nicho ni mungi no so hata echo nichitu echo liyale nacho kibe kigwire number 2 o meeting ya namwe ejo ningira ngo abantu 10 ningira ngo abari hasete bisana mwa dora vista ore vista hali omujenye no haho burese omudeni arikuri omukazo oro kuri abamusindikiye harubaju hati mire babaranda ari hagati yabo nori akarago ihanga ndukuteraho red carpet to do what where you coming from the guard of honor is mounted to receive the head of delegation so madamu mukama wa RDC nabare koko nabare RDC niko bakoma bale bati nabe baba yo kubeneyo mu district zabo ko nabe ne manyangu women is the day urura RDC mbabisa bikinga inama hata yes everything you umbrella ko has you are going to embarrass us go for further training insombe ya kabiri Uganda tuina abarambuzi to receiving abarambuzi milioni 1.80 paya per day Nubaba barambuzi 13 kaga na bana pade bana banamu 10 ita uko babiza for tourists uhireme bindi ukoze bakujya kugamba byona impakistero so we are glad we are receiving some tourists turi barambuzi for 5 days twira barambuzi 15 habwe biro bitano umjumanyisa ngo barambuzi rukumpade abo tubasimiri kushingisa emahanda tubasemiri kwata abantu abantebe road bona abakora abatari abakukikiraho capate mukababingaho noho bakwiha school fees yabo abo abantu abizire kurambara Uganda riyare echo tugwire echa hamhoro ahadanam numuntu kumanya ngo twatunga barambuzi buri murambuzi cyangwa muno yeza nada tulete mitware 2 mitware 3 kandi iwe yadora izi ni bilioni kachukumi kwa head of delegation okwana ina abantu ine niwe olu mwana wo mukomu ukajiro tati nyowe utatu nubwo saha zanje zo kutanduka gukora katemba okujura nkaba kunamera otungo za kandi umujenye ni bamukunamera umujenye ni bamwakira bamusemerwa bamukunera kandi umujenye ni kunamera so bamwana bita bagire gureka tubakunamiri nemwe mugwire tukujura mpare okunamera abajenyi umenya kitara kigwire no mbanga mu Afrika kigwire Honorable wanje tangera hora tandikire bugambo ya wakamyo n'umugabe hati abariyomba tureba nyewe nentwigogo tukashoma kose mbajetalo ibiragiro ninga amateka izobe ryo kutaha omoro school urukumurika nobo yine maxigana batandaka kusharaho uyijojwiye kubi bashara wakererwa bakinga gate bashara mbageta ngo cumulative assessment bati kugira ngo koto muramuzi yataha muno yemera iwe burakwemera nabacwa nesa ateze tukujwara tuzukusha ino tukuba tujwireze tayi ino tukuba tujwireze afraps wazware ya frap bakushanga mu kirasana bakubingamo abo kuba tuwakorata akaromborombo ko kugera shi ka training ejo nkarabo mu seminary nkanyenda kuba umunyadini father to be precise ikibi cyawe cyakwinga nabakutwara bakunya na no mu kitabo hinayiba kugira ngo wo ryo musaseredote nikiba kiri mu yego ko aba saseredote naho mugisha kakwikaho mu kitabo hatire mwakashara yana jan katushabiro mwebembezi wihanga haramu katushabiro mwebembezi wihangeri eni bataho ene chikumanyisizina dash iwe niwe shemeye kuba no mumanya ukata hizi katushabiro murebereze na ekintu fitinga ne kijoni yatandikira
minister ari ya red carpet akarago ko kutukura akarago kakutukura Frank tumwebaze honorable na Yedim atumuza kunyegesa kwakira atumuza kunyegesa kwakira abageni echo kitutwara ahato twiwo turetire ya constitution bagikwateho ne class ki yaba minister betwire qualification ziki na checho nchetagiza nambwe nwaza kora babaranda bitoba embabuze ebihandiko byengu ngo ne bitana no shota inisho z'umusinya ebihandiko byengu tubukuzwanaje ngo na institution ai nebi ebyaherizeho kandi acurukusho akashomero mu institution eyabire hata kazi so nabwo checho nchitwara hata we yagitandikire ndenda nchitwara kimwa topic eyerizo be ya constitution tujikwateho ninga tutajikwata konka tutakajiroko nanye nyenda gamba anana line movement of course ko kushoma kacho aka constitution ya Uganda kacho kakiga na abranishatu neherezo bushoboroze executive kuzo mu nkiko nkeze kagira ikiyasha kirayihanga urwo rukiko turu nibabasa gukora nke cyandiko ekikubasa kuba domesticated hakaramuga mu iteke rya kutuya naga gumukureba nka chapter yakana ya Rugamba human rights nachi ekargo mu Universal Declaration of Human Rights ya kumurwenda naneta namunana ziteneta namunana okay ngana neta namunana twizire nturabo mu series of international conventions ezihangeri rihiremu amateka gakutegeka omuryago harumwa gabana harumwa amateka gesente no magaresere nkundi no mahatwacha bakabuyaba bako abaye basayininga za check hatta kurenza ya miliyoni 10 buriyo mushakaza hantu asiga check ya miliyoni 5 na account atine hata mbajangu ni 10 to kurenga thank you so amateka ngago ngo gakorwamo agagutukoze so mwihangere so nyoni ngamba ngo nana line movement te kubirembi konka noreshi genderwa cyayiri kutandika rukumurwe na kaga na gumwe haka har hurteruruka esa heji budget yihangeye ya Uganda ni financing wa America close 65% mweni yeri kukiza yo gucweka ministry ya health ne financing wa 98% America hato roye merize mukono tubasebo tindu wa America tindu wa nanke hatsiwo ryo thank you na nabazire bitu kuba kuboko mujaro hati nkaba akabiyaba batukiraho mwatandika kukora watandika kureta kiremwe yenyama murumuna wa kareti ibi nikibasa kutwara ubwire buce guma no gambo tindi mukuru konkesa ake kweza kudahaza ko mwaka nore bashaya tandika kweta murumuna ahubwo ari kureta kirishatu akagita hebirite na shukara tija mwana wo kugambe na decision ya family murumuna unageraho sempa ngo dani kuchiriwe so natashtomwa murumuna watakashitire atakishitire so natandika kwarayinga no yine wanyetegereza ayurekiro buryo na yaba naza kuraga ninga kurama ninga kusige ubushoborozi bwekejo naje atkonka kabuyogu akakora bwa RDC n'umungi atkonka jono murumuna atuwe no bwataha muretere kitebe muhenkito zanje atumuko bushoborozi abo kujango na leta kirisha tuzenyama so bugandiro bya binema obari honorato yes no akabagera ngo umurutaro rwabagiga umuro takabara sayi Johnny babaranda bara DC abakorga busoga kareta bange ana na babiri atano na basatu umufamily wonga musanzu a brother, an ex-husband, a sister, a nephew, a niece. Musanzo umufamily atano na basatu in a sub-region where we lost. Omuryankore harumwe efumu ngo wanyu kwa hakura okombe byara nango hatubukarga kombe byara nurya kochi muna tokano yenda ukano yenda ahakure benimwe bajona bakaseze menimwe mwaye akakwera
Sky TV nakari abantu program yitu ni Eishengyero kandi ebine bigambe byambiguraho twantera tukikache omulinam omu studios nyino mwami Moses Nwaga Bentwiga nyino mwami Honorato Muhanguzi nyine Kabuye Nixon nyine Tonawe John and Boaz wa Mongolia program na Radio 5 DJ Kanyamano wakitaho kandi reka ya hotel nuba kuturebera nyenda tuze anshonge nkuru ya beturesire ikintu Engyendererwaho yihanga yari kumurwe na 95 turi mu mwaka gwa 2009 ande kibuzo kitatu ina screen kiri ingu Engyendererwaho eturarize omwami Nwaga batandike nibo Engyendererwaho ine bintu nkabishatu ekayine preamble ya binegambi hanga yiri regeri ya Uganda ekane gamba aha kucura abembezi kora bamuta muri mitsi na age limits kandi icyakashatu ikabene gamba kutunguka kwihanga tutero rutambi so mukurebo kwawe Engyendererwaho eturarize omurimo rw'umuntu wancune arakwitegereza mboye n'umuri y'ubukire ikibuzo cyawe cyakimwe kugira ngo Engyendererwaho ya Uganda tugerarize tugerarize you see neyo kwase muri kwa attending meeting ya foreign affairs you need to kuleta paper ukagira utumo you should have asked me this way bakuza barkomeza bakuza ekyo no buze before another Friday barero bakunda muntu garika mu kibabuza garika mu kibabuza konga Nwagaba na John yashinga kumse mukono nanda information ntabwo icyo kibuzo cyitwakora submission y'itwakora na constitution tugerarize tuta nicyo kibuzo nyingi muzagarika ekindi first of all nyina imesha tamyoko mushije yija n'umukazi bashitamankaho mudakika 20 bimukaho bashitama hari mudakika kezinde nkabiri bimukaho bashitama amheru ugwakana bimukaho na wao haba habi bashitama nkahari mbeno pelu mutama bajya ngushana umukazi muyambe umweto yoti kikazi juvumure uriya n'umujabizi obe na imchera n'umushije ibiro by'umujabizi ati constitution ya Uganda abagikoziri ukireba amba gitanye ibintu bakagitamza kuno jya kuba bagikoziri bagiye kitinza konka ko kujyoti oravuge we wakora ikiragiro orabe navuga motoka wena karabe navuga agumunko no gwamusho ati we motoka yawe kigikaranga wahika kuri ko kujyoti atuhinduremo washanga hafunzire tuhinduremo wamusho gwagera jam constitution twahinduramo haba huka jam John arabugwa buryo yanda kuraba abandi kuraba abandi atuno watamusekera gira cyo wazeki icyo wakoze so constitution igada tukagikora principle ne yafa twene tutiriho umutima mu constitution igorwe kandi egire ubwiro buyakora buri umwe agigeze se agihaje mwe narebe ebitwatire mutugeze se tubahage konga rebe ibintu mu constitution ya Uganda ibyo kutuwereka ngo constitution ikakorwa ariho buwayiro bwagiremo abumuntu buntu atumwe na gitamse tujya mu constitution ne yawe namwe ngataza u government ediju na yeneza gukora constitution omuntu abantu bakamukunda munonga bayebwe birungi bya provisions zizabizuruho batware birungi bye ande twatamburira ngo ni twabatakwindura constitution tukunda niyo nakune ngurira gacyayina ni kucyuri kimuri nikwereza ni tomant tukunda Honorato so ntubasa twamukunda kandi na yahumbura ntumuhankinte ni mbuzi nata na mount mukunda konkuguma na ina constitution ngabantu bamukunze iwanyu bakije owanyu bakashitamankahi kugira ngo hati constitution mu gihindure mazima ngara mu mushanze mukunda muno urukiko rwara kari yagombora amurka ahacarukara so okwinda hindura constitution nabwo umuntu
kijimazire mu mucuzi constitution neho mu mchuzi ahabwa provisions zinkibiri zonka kashati manya egira imitsi natem tatamuri imitsi oshibe kumanya ngo mu constitution omo haruna provisions zire entrenched zota kahindura utakoze referendum utakoze so ebiri mu bikwingana kandi puriambo norebe constitution ikaretwa abarwanda umushaka bakareta government ya Rwanda sasa kandi kigenderwa cyaho bakagistatinga puriambo ahantari cyorro mwene mbugiro igentango ya constitution wano gitandikaho rusho iba kwita puriambo batwerekana baburya ngo hakataro demokrasi nguza government zenyima zikazi nyangariza abantu ngebera jure bukata mwene nturchurro yayi ngwe nabwo icyo twareta constitution nungi hatkandi ebera jure batanka kubihinda gutura kwenda kubarabeho hataho oho nabashara max now however hariho provisions nungi is yum constitution age okukira mnonga is inshonge kwata a public finance inkozesa yes endundana ninkozesa esente ziyanga obugabe bw'abantu chapter 4 so human rights ngweni generally inshonge zitakwata bwebembezi constitution age kashobora kurungi ina cultural institutions ibyo buhango wembezi wenzaro abo kuba kajonjora yagete bweni imwe mwabira be byenzaro ebyaba kuterwa karuru mbereke katu inaha umugabe yaza kwisi abantu bamwima karuru mwene ko mugabe kumusinga tokora nguzane kintu ni hano gusa katu ine prince yaza kacheka nukireba yayisimba karuru kajya ki yaza kwegeza mbama yegeza mwakaru kamutera atokora wacu yabyo mugabe tokora ngo muganze so owazengu abari ombyo butegeki ebyensi kirano kandi batakaza mu byo butegeki byaki ya politics ibi byensi ibi byakaruru kabakire nabwo mumbere kuyabigire yagire umusinga haronke ngara bunareba nagamba amuhereze nanka najya togo mushana kugire bizo njona katugera ngo kandi tarawire njona katugera ngo 2016 mu mbera keta abanyamakuru ngo yabagera ngo jero Museveni ntwera kugambara apastomere nabisi ngo akaruka ko kakuremere kunga mu icyo tukushaba utakaremera ndibe yito mbwe twabira bo kuhindura niyo kuhindura constitution bidoba tukunshemeze unga twabira bo kuhindura ngata bambuza mbwe nonda kuhindura mu ombyo butegeki nyine changes zinkureba ezikwana zikorwa kandi zirigeni katugarikire wezutereze honorata anje maona jya mutayine sente ezo ku Tower Review Commission but takachiraho nwagabine concern aha term limits age limits wano reba ayihange kishane cyango abanyuganda bona bahuname bitu bakwireba ngishonga zamani ezo ni elitist arguments is a term limits na age limits yabare mnonga ninyenda abantu twetegereze mu cyaro na butaka entunguka yona nenkurakorana ne kugenda umwihanga none koko kora computer mbajangu motherboard ninge ntandikiro yabyo yona no gwebembeze bayitegereza entandikiro ya buri ntunguka na buri kintu cyona no gwebembeze nahabwecho constitution age no gwe kubehandikirwe je nkitwine ibakoze rukumo rwenda 95 ekabero constitution nunji munonga natu twantu gishoma mweno hurane kwesima ngo gishoma konka ko kurebe bagikozireho uhura yakutam now nangwa takajiro kwenya ninyenda tubanze tutere tochi harho atko mu constitution no eru kugira ngo tushemeye kuba twine ba ministers no ejo tubakagikota hoga negamba ministers no abernom twine kinana na mushanje
Wale gamba very normal na very normal of state very normal cabinet. At 113 and 14. aha nibo ba minister anana babiri tuyine kinana na mushanju Wayongera batano. ni kinana na mushanju musi haruho abarna ba minister bitakuma yo nimba njya orangunka karyanga oza kuru Uya bali meyo au beno waka minister washi oza What kuru for kabyanga wa national guidance. hariho ndebere mu mushikina wakomere kitenge kitamushikire ngumano wa hashi ninke binabe mpurangu ngumwena marakuche ngeke shogoro cy'abakatoliki ngumwena mwize mwena mwize ati emwe no manya kubantu gamba John yagamba atukutandika atala mwene mwenda kuhakanisa atabo kubantu bamanya but for all purposes and intent aho kubantu gamba turi hine twagamba tari nkai konkanyo nagoma nchino muto abo kuba of course nchibanchi forming a part ya preparation it kubantu za gukora now na bias yako bakwiniwe takagira akasonsore kiga na berna akiga ni berna kiga ni tano akaga manchuro zo bwebemeze neni yako yo munda shino ko banana nyona kuno okora yako akaba minister umuhendo gwabo igana ikuminisha nakagama ngutube twine ba ministers aberno wechtin some 7 ya chera ya tusiari kinana no mushobo echo twachita so tarhoka provision kono mu constitution oba presidential akukongeza na kukalon tujya kumusomera muya direta constitution my dear tunecho bakweta ngo reasonable ekintu kuba reasonable omuntu wami hari yaberno muka mutari kinana no minga kinana na babiri kinana na bashatu is that reasonable discretionary elastic maybe itwentureba fair elastic spirit eyo kuchikora hati ninyenda abantu betegereze ngo abantu batandikire kwetegereza kandi abantu nibetegereza na wano okora political statement nibabamba kureba hati maona abi parliament ya Uganda eyina abazwecherwa bitano atano nabangahi John secondary school hwiri eyine budget eri kuchira ministry ya education John ninyendorebo mu allocation kamushote bakabaze bana billion ezo kombeka parliament icyo mbekeki konka parliament ya yahwire kombekwa the budget will be lower nati ndiyo ninkubuza at this time tuyina bashomesa bakurenga ometwaro tuyine ba DEOs bama district iganana na mukaga tuyine inspector of schools baku inspecting amashomero mu constituencies tuyine commissioners and engozona tuyine cabinet ministers ejo ne ministry hwiri kandi ejo ni yero mu technical institutions ni yero mu universities ni yero mu secondary schools ni yero mu na colleges na tertiary institutions ero kuforminga nayo eshweka cha kabiri waragacho bwebembezi nka second motherboard ningo mutima gwentunguka yihange wari guchirizo kaguhereza omubare mu kigwe sente konka sente okazikwatara bakabuye ba entwiga ngo nho bargo mu karuru burizo bakabaha sente ezitakubarwa abo kuba hatite kutukubantu gamana ba members ba parliament bagira ngo take home ya member wa parliament hateri ya million kaga plus konkana bakugera mbatingo mama yeregingo committees obusente babihabi abo kwenda ngo ababo babeje ihangara sigara umuntu ako now ninyenda nani ndeba daily monitor ya yesterday eyanyimwazi a page ya mukaga bambar faringa aha kintu cha equal opportunities commission eri kugira ngo bacendeze emyaka yabazwekerwa babakazi aha ma district ngo abo kuba Uganda eyina bazwekerwa igana 88 babacyara konko muri yabo igana na mukaga na directly elected MPs aba ma district tuyine ati
noro mu Uganda atutugira kintu cha noho wazanaje noho wagambeki we narira nkati hata bareserecho kwenda ngo batikoringa abakazi bayombe kubara yombe baje ngumena hata mwagezire mwona nabashije hata bakozinge a crisis barete amendment cyegenderi tipinduka no kutwiha kutera karungu abo kuba noreba ko kuba noshoma kacweka ko kubanza nakakabiri nakagira ngo bushoboroza uburyo mu bantu kandi umuntu yakore ikintu cyona akakabiri ngo wakore ikintu cyona rukurwana ro kubaho kwa constitution no butine mushango akaruru ka Uganda na adult suffrage universal adult suffrage 18 no garahiguru konka hata bariyomba kukusa nibenda batera karuru abo kuba karuru ka president kamuberira expensive ayine bajona aba nabamurira mu rubajo so nho turiyo tutorankaye agera ba RDC kabuye bomba bambende kugenda nazo munaka ndio ninkore kandi yo nibyo ruringe kintu cyane ayine bentwiga barataya da RDCs nabone bekomaka kundi angu sebo tora tugaburire bene na sako ngo aba XRD waliro mkwenda tabura kode now hata kintu kiriyo ntukorwa ekima wariyo na leta nyo nareba ejo ogomuzano guruhungu baho nabatikoringa abakazi ngo batomera abashija ko baragaruke bagera ngo tukora amendment now amendment nebane yendaki oyuzuke ngo turiyo mu season eyitworirishe katabazi MK project MK yarebere ngo mayishe enuzire na agenda konko population porous ntabwo cyo tukoreke katugire ngo tutwine sente turete nka amendment ya atwe tuyiha abantu kutera karu kasigarize kuterwa parliamentarian zabarargo babe no batera karu nico kigendero konko hangarine sente kabwe wanje constitution noga bajyango ito tugirarize tuta konka yekane ekegendere kuturazita ayo bari muno ndakusima bagenzi banje aba submissions zabo mwene tare tinde kubasa gukora twenka ntuteko gukora ikintu nabo tugeragera na nabandi maybe yo kubakikora mwene ni ikira kushoma munonga ha constitution ya America ako bakagikora kareho ati nyenda ndebe danse ho ya mani at constitution age baba bakagikora ku murushanju na munana bagihinduire mwe mirunda na mwenda ko kuza kwitegerezo shanga on average y'emyaka munana imyaka bishatu nayo yama watch the average bagihinduramo buri myaka munana twapikinga echo nke benchmark noreba ngo nite tutinduire muno problem ahe ni kutwagire kuhindura ite twakwatariki hata ho sentiment nwe namwe ko diranga mirunde 18 tarmu ejrimti tarmu 7 ngwakaguma kuratine no kumangu tukahindura kuratine no kushimanya kuru turiji abo kuba odochi kuro dochi with due respect to yabire na kora consultation zezo zona akana yenda ngo abantu batebito ikateko byabo umurukanga kandi baro yabo bakana basa kustama computer zabo bakora constitution bagiturite kiya pigi uruhuru tumurimo gugumire ngo ngwenda kugenda kubuza abanyacyaro bo witu kunka bakenda ngo ebe participatory bagishomesa ba ito tebekanishe tuti mbweni mweki no mukigamba abo bwirobo ni nyujuka team yo dochi ikaneza gombora the Dutch commission yes agombora ubwirobo igandike takazire magombora binja za kashari manyagaza gonji
ngakagarigamo guborera macinka kankaru nana rwenda yagenda naza gombora nayetaba icyo tebekanise twatebekanise imon mugamba narunana zikastakuka so 36 districts by then so mbwenu ensongerungu no manga wa Amerika George Washington akaba president yategeka tamu ibiri yata kuyatahi abamukuratireho bachitwara nka tradition ba James Adams n'abandi hatbo bagumana batorezori ka constitution etakubari mutinga kutegeka tamu ibiri bo batoreza karicho batorezori yo abandi kuserwa mungarwenda nka nana gumwe obuhafa Franklin Roosevelt are sitting president akaja bakasimuka kurtwaba stireho tamu ni ndako akari kumtamu yakana kurtwaba stireho tamu limiti tatakuza kuferwa sitting president because it was the first time kugoba tung independence no bakora constitution yabo kuferwa sitting president akawiremya ngiga nakaga namkaga now constitution ejo noreba bakaba forced kuhindura ngumwe president no bwarba nuzira imyaka atarenze tamu myaka y'umunani atarenze tamu so haro ebitwindura mu constitution ahabwe mpinduke biriho elizobo mwana ya postinga kantu aha WhatsApp at president at Museveni ati bamuhindura chairman w'amahangiga na 20 atokuse 2025 ati kanto kuba chairman wa namu atotar president atecha kumesa twabanyire president orabarko omwana ya kamusinga wa so nyoni ngirangu okuhindura mu constitution chichiri because obwire no buhika debo kukabare hari umusosodo twonka kuzerwa omweta kugahitano batabanyenda antibogu namwe akari chairperson wa Chiga Sako Cooperative Society akahindura constitution byros mun constitution ya Sako no sote no byro akabajihindura urukwesi because akana yenda baho archairman arono bya kwatemoto kakagitaho karibon ati donate injira stick emoto kebe gahitano no mazina gumuhirite kargamuga kuna jiro mu Uganda revenue sorte urchiga teka twara kana ngona manager Sako maze kubantu kunkaya black meiringa general majita AGM urishobora kubona rwasa faza kumari archema so kutabe tigaro yo one time yagira ati Museveni na mirango ntati yokorore miro musako iwiwo musosodotore miro omusako ntatu no zuma president ngware mirango aine banko kandi iwuru was dakwiwo orgo munyadini kanore miro mukantuka ntunango okutumnyadini kanare mirachi chap so tumwire nakakwati kunkanyo ni teka ngu constitution kur tamrimti ejiri nehuru yaridi John wano mwenye tusharingira byo kumwenye ati tuye tugamba constitution ya Uganda nkoku yabeireri kanyora ngira ngo twakuye tugamba constitution ya Uganda nkokweri na nkoku twakwinzerere ikibuzo twabuza ngo eturarize constitution kandi eturarize kubi you haro wedero mutome constitution eturarize kedini mpo kuba tubugarika mudatuwe asa nyuma constitution tene songa nyonda arize kurundi twara abantu bakwenda kwebe mbere yangano babyare tumbu ohireho commissioner ya gamba aha constitution ya America aha atukwe kugamba kwa president negira ngo haraba president wa America tamuye ya office ribe myakena ali kirezo ubwo kisanje cya kabiri butarengaho akandi kasonsori cya kabiri ni myaka 8 kandi taroho muntu bantu nari obundo busoborozi authority eyirihindura bibiri above
hari umuntu abantu nari ubundi busoborozi ubona oburihindura ebyo biha emyaka ena tamu ibiri hari aho wari bihindura Uganda yo yanagira ngo ariyo nageragera nase number 1 harabaho president kandi emyaka 5 asibiri kubene emyaka 5 kandi bisanja bibiri ngukonka bibiri bya kasatu aha biriyendera hona bine capacity yo kwindura ene of the above hatubuzu no bwatandikira nyono rando muhagize umupira hati abakozere constitution bakaha kalo free kick baragira ngo mukore ikisenge no muri kisenge cyo bakora cya free kick hati basigaho gap ubasigireho gap omutezi wa free kick murungi president Museveni yagira taho umupira kanugora baho ompiro byagunagire gwakwato mukitimba mwe ngwaba mubi kandi niyo naba mubi kandi nyowe hati nyowe ekisiga kirya ninyenda guru umupira ukora banaguru nabura byaguru yangu ngo kitagira ndagira harya sabo hano ngo nuwa bata adu wakora kukana Boaz uko ndakagera atacenge n'utaho rwigi utahodresa atkando byango batari byigura atkora utakwena ngo bigureho so ati ndigaraja asimzibena umuntu mubi atakakora kubi kandi akakora kubi okutera free kick ngaje n'umuntu mubi icyo tiyakiga nyana murire program ngite kigambo tana kigambo hati no wata free kick akokora bipira rimbaroro we omubwende bwa twiga nagira ta kuba batahe kishika hati free kick giryo is that football really nta mwenda mazigera cyane mugandara bana football information nyeti nyine songa ati nomanya ituto kutukubantu shoma hari umushije abakamba mu itakerse nowe profesa w'ibintu nkebyo akagera ngo obwebembezo norta nabakubara warga kandi amateka gakoro mu ihanga nagakorwa gakufevaringa baryo munci abaryo mu ngoma hato yiremu okuzaha tukagamba tukushekesa ndaba mbireki ito cyagamba John is just vulgarizing. No, I'm not speaking about the John, let me tell you. Hato wagambera nkomuntu owahendekero mugongo bakumutera obwa tojukwata ko okagambera omuntu obakingiri nomwe atakasimbwire nazo mu parliament okagambera abantu ahesente zikarabamu buri member wa parliament bakaba mu hasente ngwazo wabo akayaba hesente okareba ha district sabantu mbekoro kwata sente za tojukwata ko okareba baramuzi nabaza kucyo mushango warebo wagerezeho kubuza ame kamanda bakamujyango to kwicerezwa kubuza kandi to mateka gutwine mbajanguro yo ino bushoborozi kubuza any question ekirine line with the subject matter yo mukoti ohiremo kubuza umuntu mukanosha Boaz ategite kiri information ya no information submission ya radio yongera yo kuma information atikina now ati no information ninyo na kwikirize dakika 5 you are still wiggling here and there one either here nor there wayegambira wenka ngobwembezi mu rutaro otwonko besero mu obatiro mugongo kandi mu rutaro nhabaramo ukwendeka omurutaro niba bagamba from your word omurutaro nhabaramo okufu kazorite orutaro rutine kazorite kwihense bahuwe kamera wagira ngo webembeze mu rutaro and I agree with you entirely kongo rutaro orumta kwenda mu kazorite orutaro omuruta kwenda mu prison of war orutaro muruta kwenda mu omuntu wokufa orukaba rutaro so omurutaro ebintu biteko kubamo ebintu biteye harubaju nyonyo ni ngamba reality eyiturumu. The framers of the constitution abaturiye ntsima muno kuru babeire bacungire enjingo ezikugamba atamuri limit na age limit would not be talking about President Museveni. Kuri zabeire ziri entrenched. The issue now would be a referendum twakuye tugira ngo referendum obyabereho abantu bakaba compromised narakaruka keibo konka ite abakozere bonna batukima bakatukora constitution mundi
bakasiga mu provisions zo kuhingura kandi ubwo yagera ngo umwebembezi wena amateka gona agakora na yendeze President Museveni yagakora na yendeze ngo waba mu his statement I think it is kandi yagera ngo I am vulgarizing hati nguma wa vulgarizing hano niyo nyenda kusaba abaturirize ngo president kuturaho emyaka mingi president kugumaho insurance kurenga ibiri ticho kizibu ezibu ya Uganda na bamanga kandi byo John kankubuze yes President Museveni kuguma mu bwembezi na Uganda nungi ekiri mu interest ye ni chiyanka statesman nkari bareta President Museveni kuguma mu bwembezi na Uganda nungi kandi ngira ngo kuguma mukwe naenda ngo Uganda gume neba nungi erija step ende jahaliende so byo toka we najigarire nyuma ibyo toka bitana sa President Museveni abagamba Uganda nungi uwatakizire Uganda kane sachi twanze tutandikira abacho cyo mutakwenda kudiscussing because it is as if you are insinuating President Museveni akasanga Uganda nungi muno yagitwambi kandi yagitwambi yayenga kurya wanyango muzana murongi akareba weakness aheri but weakness yiturugamba ni hanga gitu twegera ngo we yatenga advantage ya weakness ya Congo no ndugamba superstructure ya Uganda wenko ari bareta ya benanda habe democracy habe horuruvuro habe constitutionalism eji weakness yo kugira ngo akarebaho atakagireba mu interest yo ihanga of course ahabacho mu interest ihanga because yes ahabacho mu interest ihanga hagokobe cyo kubanza ruruvuro iriyo no gambaho democracy iriyo no gambaho no so kuba bitali as perfect as anyone would want them to be konka nabal hano hapano nabo kwicaraniza nabo nabatakwicaraniza nabo nabari ahebuko nabo opposition nabatalo opposition at least nka abantu bagamba ahatandikiro ya constitution nabamanya historia ya Uganda nabamanya byafaye bya Uganda nabamanya kuyaberera honorato yakoze sa ha article ya ministers cyonanye no hendere nacho yes kandi nani ninjiriza nawe ngo ba ministers abo real nibayinje muno tubakwetagisha uhereho nawo President Museveni mu constitution abakundora ni ya honorato niwe yagireta hano negamba iki article 113 number 1 cabinet ministers shall be appointed by the president. Number 2 total number of cabinet ministers shall not exceed 21 except same line except with the approval of parliament. Okuyaho nababasa ko yongera parliament yacu habe obabere bari kinana President Museveni nagira ngo akayimuka ya set mu cabinet yagira ngo yijuka ngurwezo sub-region kata ina minister nijuka ngo bakabari kinana without our mayor for Kasem municipality yagira tubone idukire yijuka ngo kibanzanga kamunagire kiyonga talum yagira there is my young man my good friend Kabyanga uko kayisimbira wa RC4 mayor on municipality na RC4 nabwo agwire asingirwa FDC and the musician Chance Kahimba ba president yagira togu ni saba parliament ya handika ne baraha na saba parliament ya province an extra one position so ba ministers chinano of course nebenji from a poor country like Uganda where every minister obakwizo ministry na yenda motoka milioni 9 na yenda convoy car na yenda ba assistants 10 na nebenji tonka constitution okuba tsabenji kikire okuba constitution ikigireza ohireho omubuntu riyale ihanga runu neri affordinga ba president eine vaiso leka nyenda kamaliza necho president wa Uganda eine vaiso minister of finance eine ba vaiso bana minister of education eine ba vaiso okwa state minister ba vaiso almost the minister eine ba vaiso basatu anda ba owa health eine basatu minister nadira hata ba vaiso basatu bokumuyambaho ene na banda konga president ngwino muyambi yo mukumuyamba I think cabinet ejo ni mpango I agree with honorato and so many others konka ekyo kugira ngo akakugikozesa ombenda barejero kuongeza kigwira kuba provision ejo parliament constitution editions atinyowe natanga ngukota habtosha Logiki ya John negira ngo Porota kwenda John akwibe Chingenzo Uyigura ukache John akataha mukagiye mwaka kitwara John tumushumu nogwera mu bwawo
n'ubwiremwa bwawe ubwafara n'ubwafara bwawe utakuye n'imyendo yawe bagiriye cyangwa utakitaha arubazi rw'umuhanda John aregura umukono n'ubundi kuchambara marare yari ubwapu umurembe nagwika nabanaga ina mabare it is not a problem so it is a casual way approach is a casual way of interpreting modern political trends wageza wo John very casual okay fine kuko niyo myaka ye tarusho now noreba ukuba president n'umurimo gw'amani tugwabutosha byo kurebera ku rugan kaganiriri twase abantu mwenda bonga babiri ba president ndari munani okuba umwaka nagarukamo okay fine yeah so ukuba president umurimo gw'amani nabwo cyo wano gukora nabo no gukora no kwigendese government ya Rwanda sasa ikiresera amateka marungi kurunongera ngo teratiye mu kayaka akawiyagumana atira ho pora ebiragiro bya Uganda bitukozire mazima byanu biza kuhanga kukatwe jobungurera ija government endijo nena ineza kureta constitution Joko honorato yanagamba Kelsen siore ya revolution government irija yaza kufita hebyayo kandi bibukora tro uko ku NRM yizire ikateka urigo notes number 1 eke yanjora abantu kuyaba government biye kubiyaza kuratorwa ubyendana rutakugirota bitakwenda kugenda kusiyo twakoze constitution no tutagendira constitution yakumwe na kagana mushanje konka ligo notes number 1 eke ni effect ya amendment ikahindura constitution ya kagana mushanje ijerenga mini constitution so ati government ya Rwanda sasa ikegerezeho kurebera juri burundu konka gataho zirimo muru in fact umuru uguri almost criminal amanga hata bajya mu drone the charge sheet baba kutwara mu kote a criminal case ye kote ya chief magistrate na magistrate garance tujeta charge sheet kwikubera high court tujeta indictment when can get a charge sheet kujorobyo Uganda versus Yoweri Museveni atanaza kuduringa charge sheet Uganda versus Yoweri Museveni nani kusaba ngo hawajya hagwire umuntu president teba musara bisango Oli no gamba nozana konko Uganda wojo no mutavasa so muntu mwihanga nineka nyamurawe ubazo rido nona kwabura Uganda versus Yoweri Museveni wabona to president now numukuru w'abakristayi ubwo kubanza ubwo kutamparinga na constitution yitu yitu wakozere ahabwe we kwenda kubona we yagifunamo ad hominem those are ad hominem legislations wari rekeragiro cyagera eirisho cyarebo gucyamunguruka cyareba ekyekeragiro ikikorwa kigenderire kutambira umuntu umwe na resection people kitakugendera ukuyinganisa abantu bona kiri creating opportunity y'umuntu umwe intuzeta ad hominem laws Nuchireba so provisions ebye changes zibakoze mu constitution zira ad hominem so hataho charge sheet wajhur nchirya constitution eyo kubanza no kuhindura encho ya kabiri n'imyaka eya kashatu umshahenzire constitution egiwo kwisenegera ngo haryabaho governor wa Bank of Uganda at all times there shall be text na honga hapo ujya gutoranyiro wiro utubatine governor wachi at all times chiro yes there shall be that means at all times so rungazi twantugera constitution ya government haryabaho governor wa Bank of Uganda kasoko kitini samtebera humura kama mumzeje there is hope umwaka gumwe there is hope twine governor kandi constitution nyine kana gishoma burizo
there shall be a governor Bank of Uganda. Substantive one. Ahana is a constitution. Count 4. Nyuni mani ni mbali mshauri. Count 4. Uganda versus YKMT. Count 4. Serikali washoma atko ne ya 2010. Serikali tari kwikiriza bwa kuza ombyo butegeki kuye serving office. Ataka humwe. Mutabanasi bo munatere ngo manayerera dakango kunakanga kuya nazarwa hatazarwa nchakare. Abumu serikali. Ishen commander in chief. No mayant committing emushango in 2 ways. By commission and omission. Kugira icyo wakora n'icyo wabura gukora. Yes. Haro in fact by omission haro kujya criminal negligence. Ukajya baragajavu bwahindura buri gihe mukiherezo bwaranda criminal negligence. So commander in chief ubwo mushango cyagusingira yagena Museveni umutabani ne special presidential advisor on special operations senior no muhabuzi. So the politician to that extent. No, that is even a vulgar way. You have copied the vulgar way of interpretation by some of these people. If we put it to the test of the law and the test of a reasonable man, it collapses. No matter presidential advisor on special operations. Special operations is civilian. Then there's a man. Ate chape chiriya rindaho ababiri. Washumota wacha bota hari cyapa cyo musarikani. Icyo kiri ambiguous. Special operations kiri ambiguous, you can't tell. Atomo special operations z'iki cyapa kizere kiri hariya yifasha shako. Special operations. Na nekiri kuri ya generation of president. Na nekiri kuri ya naka kuri ya bypass. Special operations tine ikwiza. Atumsebeye special operations. Babuza mu hachitiro. Bitakwenda kubuhura mu muri Kagambe najya ko bataluha. Abandi bakitaho kiguma. Abandi bakitaho. You see, eturarize principles z'emeragence jangu the law must apply uniformly. Kuko wanyire gihe kugira ngo iwe uriya nakitaho uriya takugira ata. Takishitaho. That is already bad in law. So ejo year count for nichiriza mpendere. So ureba tu in history. Ukhendebera jiro ko no basabe here, but they will catch up with you. Agotu yabanza no basa kuhende cyo kubanza n'ikindi nacyo cyende. In fact hati nimenda kureta amendment ni ngihurayo na wala president Museveni yakiri opposition akamuteko omurumo gwa justice and constitutional affairs umangu nanda kumbandi severe jure yaheza mukasuke na ni impura ya amendment hata karura ka president kaza kugaho ka general president abo parasho no rato yanagamba so it founded somehow ninji burra kandi correct takakum aza John wa kuchira hakubwa hagareta John wa kuchira kutatubi John nicyo kiriyo nkije Nika banga Amerikani yajya munahura ahuri ohoka huguro wanjoze mama bibliyo ni sewire ndamba maze ekigera ngishebona ishebona tarahangirwe n'umwana tarahangirwe bati ko gatwara tarahangirwe bashaka entiga wayebwa ngo tarahangirwe no entiga butanu tolahani nyone yiwe nojuke bigambo gwagambere twatalahani nyone yiwe na mararebo tayebwa ubutanu tolahani tiwa gizero to muntu abulchiro mukaruru na sherra muki akataliwe ukagira tunyona mbone otecyane mukaruru oto muntu abulchiro kujya kusiba ni musimbira amadudu otingube ni wagize otinyowe muntu abulchiro aryo mukaruru niwe beno bugamba ati achi weza bowa hato barabi hamu bakagira ngo hatera abantu bake kandi bambicara nayo John kanku yusi topic tugiye tugamba constitution tugamba iyo opinion zanwaga now hate okurigiro kubireba twategere series abantu zakushanga ishe wihanga tararunzirwe no mutabana tararunzirwe
wategereza ariko n'umukazi atararonze Bari munonga n'abagabo. Ugana wagabo nanjye ndashimye cyane. unique kare akakoka Boaz iyo ndabekera wasize ile bite byeteretiri byaba unique Bari munonga. twashaka abana rero sankirishe Ko onara tandetera constitution hano nani gisaba ndiga ekita kishimo. kimkumanya Ubira mwanje bora. no byakubali yamini takukirize ko mukazi wakamuhubwa minister Honorato. Come take it up. so ari ko zirebi bitari kiyaga John yakutangara munonga. yantangara manya shemye kuba nantangara no manyitwe abagamba amazima no ugamba bike konka abagamba ebyo birumu Kandi dakika batuzi kwingana. bode kire nkugamba Nga John zawe nigizaze. hati John now reka mbe John agamba abo kuba ni windi ya now omunsomu obuserevu trade yabero it was illegal Okushubura abantu. okushubura abantu Kikankikereza. kankikirizibwa n'amateka gakukikiriza Na apartheid ya South Africa. South Africa apartheid ekeligo kandi omuntu bakaba mutahare bamusubire mboko muranganireba nangwa nisasire mukwata aferishe na nyina ababo baferwa barra but it was what Lawful. Abakazi mu America bakatatira karuru. aha Kiri kwikizwa mbere je. esa ida tugambira omahanga g'abaharabu bariyo mbarwana se cyo kugira ngo abakazi batavuge motoka Naratagenda Kirigo. watarwenga. kongo mu Uganda hana batuvugana tubavugana batwara abana amashomero simaranga Very good. hata kintu cyo tureba wara John naye abana bini nanka ibare ryabo ngo barwanka ibangara hane kirata nongwe bartemo mushija kikiri ashikiri because ni chara paid for kubancho yagambera okigamba kakivargarizinga kakujara mwati akakoreka ngata Cyenda bagomba Tegereza. Mbona omburyo bwa John neryo Kanoga okukimanya ngo constitution mbagira ngo wozuire rutanga yihange handikireho Uganda tokwikiriza bakuza muri elective politics twine bakabanza batekamu omugenza general ndanyakirima bamuho bwa minister abantu bagana ngo hona icyo cyagwa akakukamirwembo bateka mu general jeje odongo ngihona kamirwembo Kasodongo kayabandize nyakiro. ndiyo ninkore kuke order doesn't matter hati sahizi tuine muhozi Kureka nyakirima kana remera munonga Bakamuka abantu tunga. bengi bamumanya. Kada kana rimera to na wakala ame komanda no gwafali ame komanda. batamuka tumba wamara now No na wakala ame komanda. kariya kakuru But John kugira ngo nubingana. Jeno tinyefuza akari coordinator wa intelligence services. Eshahejo mjirumbigere no. wese je kuyayemereza umukono atinga hangu wa kigambo tashikiri Mbaga takwingana. koto mafu hata no kireba uniform applicability of the law ito tukfoba ni John obana honorato omuhandi omushijo omwe wa Tanzania akari commissioner general w'ebuhome ikware na mama mbabazi kikabahwa yagira ngo ebuhome byo muri Tanzania bagore bivuga ebirikukiza yo kurya babishuke ngwengo bibaharagate batere ngata babishuka mu bihome byarya bahonorato byarya ntwiga bakabuye baza hariye mbwata basiga bajona ngwangwe bwambiriye nkoze bi mbweno bwiregwe bukahika ngusebate obushoborozi tokibwine nguje kuba mukizacome kuyarebere mbereremo yabuza ati sasa mimi ntarara wapi nabo bambuza ngo abo wabo tambaka batari bana bo mukaza batarazirwe mukaza nkanyoko taham bamukwata hankom kandi bama basigaza bayo mbamba kusari yutinjira konka bwaheza kwanga umukashesha nabakutasiya now turiyo tugambira ba John mureke kushekera ba honorato tukubona abo mukajangwa ngo mutebe murunji wa pansa kajireba yagwamo kuno yani watire pe kintu next day no basa kubota kintu ushoborozo nko hati kibuzo ncubuza kora abota kibwine niyo bakunete kuko yo no kunete rabera izoba apana tusheme kuteka hembere kwingana
ubwo ategekaho n'ubwo ategekaho abo kuba tingoma yo buhunguzo titwa abanzara nito turuguma tuhungurira byashwe ko ejine ngoma yes yona yabebembezi buri mwebembeza kwatakara kwateho tutegeke honorate ngoma ne ya buri umwe kandi tuargira mu karuru abantu bakazomucishaka bakacungura ihangari yabo icyo kikahinduka ari yarengoma kuba ya buri kandi shi sebo kubahereze ku rugo mu karuru nko kwentu igayagambara batahori go notes number 1 kuri yabirerye yabo bakaba batakukirigara izinga erko wenda cyenda netano bakora constitution atko yo kubanza is very clear ngo power belongs to people amana gari yomba nabo bareba ryo mucishaka nyenda kwererwa naka warebere na hereza abante medali hariho bamuhire byo kurya nabo bakaparticipatinga hina bamushereke bakaparticipatinga hina bamushabire nahabwecho tararigire mu iguru ko kurikana n'inzurandaraga ayina hiyarabe owito buro bukaribwa ubuzu bwaribwa ese nahabwecho imyaka itanu abantu bari mucishaka batakuye abana babantu nahati cyo koreberije ukayindo karaya ko ina yagire kugera isingiro barampara hino nababende wenda kumutera kuboko reba imbarabo wanyito owito bakariye muzita bashaba ente zitu zikahwera umucishaka leta n'amabondo mucishaka leta n'amabondo mucishaka ekishaka musebera kabishaka je narona bakuneka nkaturategeke kabwe mushaka rwo mucishaka binamatama bukushobora rwo mu office kabwe chiri sustainable ihanga kuritamburiza goodwill y'umuntu ngo numumanya ndomumanya akatuchungura tukarebe sinugane bibindi byakubeye nibyombe ko butebekane bwihanga this sustainable kugira ngo je Museveni tumumanya so ibindi byona ntubasa kubifua fatinga as long as we Museveni is it sustainable noreba nyesore ni kigamba abantu amahanga ninga societies to kubasa kutaho standard measure yo koragara approaching entunguka nobwa haro amahanga agine mona agaga Saudi Arabia kata gakata Oman Kuwait tigine bururu gina bagabe kandi gatunguki first world almost so tutukubasa kugira ngo ntuzakuca mungu koko Museveni kwakumara hebero bice ninga yamara hemyaka mingi nabasa kumara hemyaka mingi tubure kutungu nabasa kumara hebero bice tubure kutungu otherwise so itokubasa ku standardizing okagira uti for Uganda to be better this must happen ekini cyo kutekwa koro ejo feeling icyo ngo tukuteka ngo Museveni yamara imyaka 8 akagenda hakija Nixon hakija ati Tanzania kure kigenyo bararemize homkam kure kigenyo konkata bakwitana urakurira abatanzania bari mbi Tanzania ekinani nza kugambara bakwitana mu ntaro kuchera naha kandi so point yanjye rungu tureke kushanka bakwenda standardizing approaches no president kwarayizire na team ye bakakora constitution bakasyobunaku bakagihindura cyo kutubera ubuzima buhanga because bakabine na mbwe mandate bakabine chance yo kutakora na constitution bakagumaho na legal notice yabo bakategeka bakabagira umushaka bine mbundu zabo bakabine buryo urwo rungo rwo bagamba abo kurushoma mno nabukuru bagendera haciro so nyo position yanjye negera ngo so urujungo rwagamba nimbabazi zabacunguri no tinkugira ngo nembabazi konka kuri tuganire cyo hata cyo hon tugira ngo Museveni okija otwire ojini akwa niyo debate nje cyo mwiri na tu international standards na ko ataba kasha na example zabakuteje kwa kumuza mkoboye yes baru resoso hariyo abagabo ko constitution yabo tekusha neyi kama nagira ngo konka nanisha bakaboye muhereze chance kasha abantu bakubasa kumba cyaza kwaza ya already they have something on their mind nurimo okubagamba binahi bashikira kanti cyo
Yes. Kawi. Yes. Mwana ni you know the man of Goya. Okay. You are protected. No way I have respected your submission. Kandi tajangu kuja respectinga no kujikunda. It is also disciplinary to listen. So na nyenda ngumunchirize mpendere. Nyoni njirangu constitution age. Kwere na yo constitution etakuhindurwa. To me it's bad. Constitution no kuhindurwa burkanye. It is also bad. Ngabajangu too much of anything. It's always bad. Kukanyo tinkureba n'ubuzubu ahiburi. Tuburu ko. Tinko bureo. Baba bwine nibija kugongera ku butushobora tubwetegeze. Constitution eryaho harimo provision district council manya referendum manya parliament manya ikindi nikiya harimo emiryango mingi. So ma wabe nanda sente za constitution review commission Nayenda kuchwaringa. Ogwe byagamba because na wahindura constitution hiyo kadiroti governor wa Bank of Uganda kwarfa haho sande barondo ndiro urukumuronda kwa ujatinga murebe nukora yes it is written kunka what do you do and to me there is a governor tureke kwate bintu The constitution says governor and deputy governor. Kabuye gumza. Kabuye gumza. Hata nchochizo ndio kuramua you cannot say institution institution kurnu baba governor karra njere Bank of Uganda we takwa inebani. The reason they put others no kugira ngo in the absence of ogu have har korechi wari so no isomero waja ngo headmaster karwara yazasikirivu hari deputy headmaster na kore murmo that school has a head. Tinkuza kuguma ninjani nyonga kora ho yaradize umuntu akayizo mufisa jatinyenda yaradisi utuzo or deputy atinyenda yaradisi but if they knew I would do everything alone I would not be having someone to help me. So nyoni njirangu to okudrei ngo kuronda governor Not the deputy na here bingo fuye. no but the work is going on at Bank of Uganda. There is no crisis. Can't your reason why they chose a competent deputy. So kabuye echi cha governor no kwetari nshonga. Echingwe na kwetegereza. Washoma yaba an act ya Bank of Uganda yaba eruptaho governor. Emirimo ya governor neria. And ya taro substantially no jan har deputy. Karo kubuza. And then deputy karo na governor. Yes. And when is it abnormal? It is abnormal at was When both of them are not there. not there. Mwaji simplifying. Constitution ni perpetual okugumatine substantive government. Konko kugira deputy kagumana running up institution ya Bank of Uganda it is in order. It is very much in order. Atechukumere nichi kabuye. Eberagero ebintu byene ikiragyo kiri kushaba to abantu bikora. Mboni muntu mtekateka President Museveni we akebwa banka tayine governor imuntu nunga kumutsaho tubuza nani saba constitution nani saba constitution John takizire. Yes, for the benefit of our listeners. John, you will come with your reading. Konka twanjira constitution eturarize. Turo mu ihanga kabuye turi mu ihanga ninyeshwa abantu aba babiri. Jeno arunda nyakirima aronde 2013 oba mbagani iranshonga za oil abajya mu parliament yagumiza muri violent baye nambagiyo ibikwe biri bugambo bya former ame commander now minister I think wa internal affairs na basomesho by dimira around that same time akadera we can deploy our men in uniform to teach in those schools. Jeno Museveni not too long ago ngambi bya arigire kugira ngo parliament yanda nakora tajini so wangira ngo tikine nshonga kubara governor ka statute ni deputy ndwantu buza ihangeri turiyo ntombeka constitution na spirit yayo neba netora that is our concern. Boaz Reka to addressing each there to achieve out of context. Bank of Uganda institution
neyebemberwa governor aina abana bo kumukorataho ariho ba director ba administration ba director ba finance ba director ba executive directors. There are so many. Hazabona nubabanu bemberwa deputy governor. Actually nabari in charge of finance and administration. Now institution, a deputy, as long as he is very competent, he can run that institution until on public service. Wajira ngu President Museveni ashime kutora na governor tareberwa but tubuza ngo omu spirit eyo kwikiriza institutions zikora nko constitution ya bine ikigamba president yajyango nabasa gukora tine parliament minister wa internal affairs kandi ari umusirikare yajyango parliament babasa kugiyo akabara kufoberwa ibigambo binkibi nogero utangu kandi akari MP nogero utangu president yes tayibiro kutora na governor konkanye manyisa ngo namanyangu tine nari kumbuza no reba mugume what did you take that for Boaz no mu manyisa background yechintu itochi kutita tutandikiro misho background is akaja parliament yagumera violent para nechigambo cyo Greek which means talking to speak. So if you komaraza mu parliament yo kugamba to debate you don't want to debate, you want to fight, that means you have lost it. Kan kora no tega ngoro member parliament or in a right yo kurwanda mu parliament then audition must in a right to put you to order, then you are lost total. The moment you assume you can fight in parliament, I think you get military degree. No. What was it? Parliament, Nixon, from a member of parliament, minister of internal affairs. Atakara Gambata. What was that supposed to mean? It was a reminder. Which that don't lose. No. Minister of internal affairs na winning a parliament. No. Minister of internal affairs na winning a parliament. No, minister came from a background. Nchana kugambira ngo chikutwita internal affairs cyo nzimanyisacho muri gashitara ensonga zo mu minister kutora polisi ebihome obutebeke bwihanga ensonga zo munda so parliament kwere institution yo munda ihanga kargara no warning a boss wow so minister of internal affairs na warning a parliament ya moveting and that is normal kanda order was out of order. You see, it's out of order too. A parliament, members of parliament to choose fighting, and the minister to come and say, if you keep this approach. In fact, akabagambo bwa nebanda. It was no minister. You think was the minister? No, but hatwe Boaz yachiranda umuno. No, several MPs are closing debates floor of parliament. How huge they castigate parliament? Why do you? Oh no. Who has the right to castigate parliament and who doesn't? We are members. He was a member. Yes, Arona Nakarima, a member of parliament representing the John half of the army. John Vakatias, Okorga Garakamebuzu. Nani Buzu. No, what you because you have reminded him. I mean, you should have reminded listeners. Muhalova semujina Uganda. Halo abakwija bakagira ngo parliament ya Museveni eri mu buwambe and the MPs and you don't talk about them. Omaliza another MP akagira to this parliament, please get in order. I'm a continuous student. Mbwenu mumpa constitution ni harmu what to do with the violent parliament. Yes. Niche. Kashkaro sajeta parliament, yes. Can we refrigerating? That's Raymond. Sergeant at arms handling 500 people. Takufuna deployment ya polisi. Polisi ya parliament. Johnny, you had something to raise. Ati, if I cannot constructively criticize an institution I serve, then I'm no longer useful. By using borrowing off from you. Around the Nakirima card member of parliament. Could you please guys, we are losing it. We have seen so many people. We have seen parliament, like Nigeria police, executive. You are losing it. In Kenya Hati, or Taro between Martha Koome and William Ruto. What is it about? William Ruto comes, Adjurati, judiciary, you are off track. Martha Koome, Adjurati, please respect my people and my life.
Rigathi Gachagua akwasire na justice wa high court yamugera to this one I am ndio ni recommending ngugu mubingi. It is only yesterday when he came and said because there is a meeting between Ruto and Martha Koome, I am relaxing. Konka a vice president averiyo na handikira Judicial Service Commission okuwinga a justice of the high court. And those are good examples. And they are not bad examples because Kankubuze David Maraga akadira ati imo mkozore byona bugwire ogu president agireho butahika. If one agent one arm of government can check the other should be allowed to check the other as well. One Mugamba Central Bank according to the law. Yes. No, according to the law. Of course, according to the law. Hakube have chakwe stari mberajiro. Ababwalo y'abadanda twaterene byokora n'ebingi bakabera jiro mukoti. Now 161 the central bank. That is adversarial. The Bank of Uganda shall be the central bank. Number 2, the authority of the Bank of Uganda shall vest in a board which shall consist of a governor and deputy and not more than 5 members. 3, the governor, the deputy and other members of board shall be appointed by the president with approval of parliament. Hold office for 5 years but shall be eligible for reappointment. 4, the office of governor, deputy governor shall each be a public office, and the governor and the deputy shall respectively be chairperson and the deputy chairperson of the board. 5, the governor, the deputy or any other member of the board shall be removed by the president only for inability, misbehavior, incompetence. 162 functions of the bank. There is a governor. Wait, close to the authority of the Bank of Uganda shall vest in a board, which shall consist of a governor, a deputy governor, and not more than 5 other members. Now, without the governor, is the board properly constituted? Now, what is the board meant to do? The functions are down. Now before you go to the wait a moment. Functions of the bank. Constitution. There is nowhere where there is any function of the governor or deputy governor. No, but clause 2 says there shall be to be what board. Which shall there are the board. Remember about there are functions in that clause. Yes, it is here. And it shall consist of the board and 5 other members. The governor, the deputy governor. So if it is a share, it is mandatory. Yes. Why don't we have what are they meant to do that is not to be done? John, again, that is your casual approach. John. Constitutional interpretation. But entenga amateto wakakuli wakashomile mkuru na katiza abantu boona omukazizo kana nakosomo. Okuno abona bakasomile. John kabuza. Ebibabandi kusoma niba bakumanya okulabana ayi kwabamanja na bizo. Wakashomile hadi shoba close. Kamuze John. Binje bitwine hati na product ya constitution yakira netano. Omwemera file back akari IGG. I think deputy IGG something yatwara honorable kutesa n'abandi ba minister omukoti. Nojuka kutesa n'abatahiwe bazo mu constitutional court ba challenge ngo IGG was not fully constituted. Eketi ne bona bijwiri kubahozesa. Yes. No mechikoti yagambere ngo kikire tokoze imako office giteka hozesa abantu abakozi abamwetu barumu. Abo ico nogira ngo echo kikaba upheld by the constitutional court. Kongecha deputy echa governor yabataro body ne bijwiri mukama wa yataro. Body of the Bank of Uganda. Also Boaz, permit me to say this. Permit me. Constitution ni yemwe article ni yemwe bajangu office ya governor na deputy shall be public offices. Those are public servants. No ba governing wa public service standing orders. On public service standing orders haraitu ino muntu wako basa kufaka ngomo office deputy akakora ile nzeni myezi mukaka. No. Do you know it anywhere? When you John Michael Etinje ego deputy governor tarukora nga acting no deputy no acting tina ishiri ndakora deputy governor deputy
governor of Uganda acting governor actually no way is your creation members in concoction yawe atwaza omufumu yo mujunga yagizire ngo repeated lie nabargaho bagitwara nkamazima wachetegereza ngwengo ziyamuhateheka utazeka ekaheka nyako nawe John nijyango umwana ugamba nitwe temuka respect amateka tugasomire of course umuntu wasomera mbega kabuye muhurikirize so koko bano soma cross 2 age iri mushare merundege negamba ngo harabaho governor na deputy governor kandi abantu abakwasire kintu cyangwa mwihangeri washoma cross yo kubanza negera ngo abantu bo banda bakwata sente zito karense kandi umuntu wamutanga hagiye mfuna no bawamwita nabakira mfuna ekintu kiri mwese Joni yakubuza kumwe n'abanyamu arozere mirumba mujyamu arola cuna obana bacura bamwe n'ishobere ombutagira gavana imwe kamaro baro yabonye mutakuza mukode Joni yakubuza obama IGG interpretation ejo kasa kuja kujitunga if some people did not go to the constitutional last week what has stopped you from going? Our good lawyer, our president Mberegero, ebya Uganda takutwarwa mukoti. Kari mu Uganda, Attorney General. Bank of Uganda. Appointed the president was subject matter. Hata IGG appointing the Akario. A specific. No, IGG still yonekana ya kujibu. Performing the function. The constitution of the Bank of Uganda is done by the president. That's like IGG. Onorato garika Western sa mukuru wanjye. Not around the frame. Owarho na to host. Musomira Rwanda store time yesterday. You one when every successful person in your family. Onorato garika muchubuza. No, Onorato should stop the village arrogance of thinking that when every person should study and if you are not, you don't know. Come here with due respect. No bana rusomira myaka 80. Obana rusomira kumvuka bisweta abantu bona kusoma. Not just kuri matara cyaranga. It is not necessary. Now, echa muheru. Last week tukazo parliament. Urose kuzungurwa Tukazo parliament. Ntumanyaje mu constitution ege the same constitution. Negera ngo basemerire kwa appointinga chairman commissioners bi electoral commission 3 months to the expiry of their tenure of office. Aheka hoyo bakiriyo mu office nangwa naketeje ko kugira ngo bisemwe mugire backdating baraba gitafuza hate ba backdating bara hati ito ncho tukuburiza imwe baje n'umwine w'ubushoborozi mwine mbundu zanyu n'umugambi arahiguru aba kugira ngo you are paid for kandi hari umugambi tubuza iteka ndero n'icyo iteka ni mukurukora n'ubanta kagambire na hati kanta kagambire kamba huririza yo nabazaza yishomero izo not around the frame nishaba just twandikitinza umuntu ubiri rwakushomeraho hakushomera nho ya koga kakusoma chikora so really nishaba nabatasomere ibyo somere nabo babasomere nishaba ngicyo cyihe muri ya twafayo thank you ko kanyobira baje bona babaka all my time yasomere abo kuba nanyine binasomera all my time speaking feedback akugomba ndabakura then tushaka ndabega mbyo full atari nyo kubwira bwanje bona ko wabo haba ikinda kagambire John na soma 161 batwara bwira bona wade tuje feedback wabayo no problem bazugire John tukuzere na wentu mukeye nyine nsonga blackmail yajya na kiranda no wandira mu ngambe obunatandika nasoma 161 obunahita 2 actually
ngwagwisa kabwe stop there actually John moderator chiri mu discretion following up ayashonga nobuza kwede chiki 15 tukuja naya chara kuko nabo chiri mu discretion ni abantu ko baheda chiki 5 tuba wampe mu kazinyaho kazigara abandi don't have to watch from constitution of public abwachi asome biburi asome chi na biburi ko soma Yesu wenga constitution document yanga ne soma buri constitution n'umuntu nacho kandi mwena bakujikora kandi nyonchirizo kwira manje maliriza abakujikora kabatari barowe nani nsaba ngo dakika za nyongera ibi commission tarmu atumo kora politics pretend is over thank you law secondly tiny take rero munu area pasingirwe na rero so kwa mendingwa ba lawyer terurum munu qualification yo kwindura munu ekintu kyona nukuba nyine siniya mukaga nyine ndanga muntu kandi ninsengera kurungi ngamara kusengera kandi parliament yes bato kuba akaruka hati wait a moment nyobani nyongo kuba ningamba ngwe mnongi kawyerera mnyone akaruka hati mwana nje mteka kureza parere ni akaruka Uganda ka hati akaruka Uganda ka hati ugomera ogamba so wali msengezi murungi ngone sinya 6 you are qualified enough to be part of the team that can change this or add anything. Now hano banyana banje bagamba UPDF kandi UPDF nugo mutuma gwihanga reno yito abandi tubeneho history mpango muno toso kugigambaho toso gamba UPDF mbizano zano byawe origira warga then we should keep quiet we cannot allow that but during the talk show so 2000 Article 208. Number 1, there shall be armed forces to be known as the Uganda People's Defense Forces. Number 2, the Uganda People's Defense Forces shall be non-partisan, national in character, patriotic, professional, disciplined, productive, and subordinate civilian authority as established under this constitution. Nyenda gamba want to be non-partisanship, subordinate to professional and disciplined. Very good. Now, non-partisanship, the definition of non-partisanship. There are three. Number 1, not belonging to a political party, a registered political party. Number 2, not being a staff or campaigning for a person nominated as a political on a political party ticket. Number 4, not financing a member of a certain political party. General Mohozi Kainerugaba has not formed a political party, does not belong to any political party, is not engaged in elective position because there is no election. But there is one important thing. No, nani nimucho nibi kugira ngo iyo yabo boragamba abantu babuliriza bya abantu byamatara. Now. There should be subordinate civilian authority. Subordinate civilian authority chimanisa. If you are a general in uniform, civilians in Eishengyero, honorato and team call you for any kind of event. You should only say when is the venue, how should I come? You should, because you have no way. So General MK has not done anything. And Misango yao nani sama nguhemu President Museveni na General MK because he has not done any reference. Ino musango oguba kumanyanka uwini byanyama versus Management Electoral Commission. Tuiro murimba 2001 itwe nangwa twatakwenda kuzombya President Museveni nebindi konka tutandikiro ko tutuiro murimba ro omuri abo muserikali akariwa kakoza mutaro bwarumba abantu akabahemboko akabaryo muserikali akana campaign ngira esatano group ogwito bukango butabetriyo mukaruru hakasohore mbundu yaburi kika noho narebere mamba neza bukango bakonye nwe yabe yiza very good omukaruru buriyo mwaka MK konka John kaka submitting tibinenyena iwe tibinenyena hurro hati sometimes koko banogamba aha okay twine bugambe bitugamba eya konka hine ne bitukumanya umuntu omushiza kana iba mutahi witaka bazo mukoti yaronda baro yaba bamana kentwiga bagamba urujungu yagira ati nyoti ndikwenda kukoza wishe mu maramuzi
atindera yamureba ate mu mazima g'inyoni we tukumanyana eritaka neryawe ninga neryanjye gamba mukama witaka nyoni aruko omushaho tararutwira karamugaro mbona amazima go munyayuganda gakumanya twareba no muri isho John ebyo washoma kine kitaka henzera obara mnonga cyo najya twetara ari obara mnonga ogoma mweta amakuru Fred najya nyabariza kabuye abo kugira imico kandi ajya nyabariza honorato abo kutensaje so kabuye bakwebarize mutu imico ogoma mweta arona inomugisha nagira ngo Nixon kabuye ayo nabuza parliament ya Jorwari no kuyakubasa okucurwa najya ngo turebere abantu nka Francis Akemba sene ko mukakiko kemicwe agwe micwembe konka umushango gwazake gukakwato mulingo gukutana ahagwa passes na muganza mwe tukayisiga tuta parliament yari kubinga minister konka kagumza munahereza najya ngo parliament ya Uganda gwa hati yari mu mikono ya President Museveni ngande MPs nabakoresebwa munonga kuchiriza president ari kwenda ko n'ekikwatoke najya ngo wetu mufumu kandi takoragura esha yona interaka rumi Uganda neza kwenduka nzo mu electoral gizi najya ngo abanyaganda bese bibiri arona inomugisha kan no akashonji omuri cyuhura bo bararona aporo tumusime karega najya ngo nayikeza ngo abanyeshenyero babaza kwindura arajya ngo babaza kwinduka ngo abo kuba na nensi nihinduka ngo enshonga eringu kuba empinduka nizikwata stab yo butegeki n'emituro y'abantu najya ngo nakiza na John ngo enshonga nkuru mu constitution ngata muri limits na age limits zikashimwe kuba entrenched najya ngo mbuze kabuye ngo abwenshi Anita Monji yatererwa karuru batakazicyuranye constitution ekaba nigamba ki ndi gwameta Nyoni nyana akatire hokaru ogumameta Rita Mutungiri hari kashonji yanatureba konka ogumameta na sasara Moses nagira ngo mwebarize John nabandi konka ngo John yinashekere kibera cyabagisi whatever that azobwa gincende aha umameta n'umushomesa mameta muhereza Ambrose orabwene encende yashirigana ngaga mameta muhereza Ambrose behangana no nyete encende yo ari kibagarwa shishibana najya ngo twenda kwebaza bakashaba kureta Sky TV ni Boaz abuja program nje najya ngambira John ngo kutosha gumayebuza ahantu wiga oku government eri kutwariza abakujyagira munonga so ngo abakajira munonga government uwakahagera UPC je barya akahagera UPC ryo ubu we arira UPC akageza aha je barya ona tizizo messages twa batwini Jamil Kasiri nwachigarama ajya ngo John nagamisa umubuto entwiga oye nayebare note nayebare messages zindi tutuza kushoma obwiri tubine nwata bujye kureba kamuchari nonziyo Vincent Katebe nabandi mwena mwebare kuturira kabogoza nasani mwebare kutura twazagara ko mu studios ndi abutunga Kenneth twiga kazo mwena mwebare kuba muri aha radio kandi na TV katugara ko mu studios mu mutayine dakika ibiri kabuye njano yaho na mamunonga katuko dakika bushatu no ndatarikana yewe munonga Boaz muramwa ogwa constitution age yewe nko kunanaga mbere tindu kureba akizwe kiryo mu kwindura mu constitution kandi kumwe n'umuryango power belongs to the people bakatahe imiryango nyoni ngeze imiryango atwe avuratana na mwenda avuratana na mwenda iganita na niganize bakatahe imiryango mingi district councils parliament referendum bingi konka ngo abantu bataba stuck bataba bineki bakwenda kwindura mu constitution bakakwama bakaburaho kutora kandi review yo ningira neba nenda kandi kugaruka kubuza abantu mwe iyo neciraho as amendments izitwagamba yo nebera project mpango yo kugaruka kubuza abantu ibintu kugenda abwo ninyuzuka
abakazi babire besimbiro mu rugureta mbararo rw'irogo none ari mu matembe kandi n'undi jo mwita Mariya nana kibwijana kabagenda bakazi bashatu bagombora umuguruse mu akababuza ati kumuro mwashiroko omukazi n'umwenda azi aguwiba agaruko wishashabe y'ibintu azikwe cyabare bona bashaka cyabare matino hano bona bariho bacuri matembe magure kigwijana na bakabe meno ndijo bana misebunyo bano hayanye bizina ryirinde ba cyabare ma tino wa mugartire mutiz satisfaction nako gumshaka bajati nyowe atnyoni ndigani kujangu nafa munta atkani babana ho banta atabakazi bo kumure mwashiro ko mwenda babatwarze ba so mu review tuja kwindira nk'ibintu bingi ushanje gavana uwentu igiye kufana we bagira ngo kwa resigning nari yafa nari bambi kibenge cha speak tware ebiro bina ninga tware wiki ebyo nibwo mugashogwa review nicyo kurebera minister wa justice abena jato ncenda tukore review commission etandike ko rumurumoni n'ababaro reform center reform commission yes so niyo ningira ngo nginge kandi ubwiro bwo kubukika twena nduzagaruka tugire interest tweshinje kugira ngo mwe nukuba kubuza ngwiwo umuntu ukayenza ruhindure muki ukagamba so niyo ningira ngo nekintu cyurungi akwa na ingeri zo kusoma constitutions tigarebere ihanga ertuye na constitution ritakanindra tinrebe is not on record so amahanga gona gine constitution at least nubagera akubahindura nuburabe ito tukirebera angoya mu 7 ejiri miti tamuri miti ito tukam severizing a constitution kutwantu jinterpreting ajyango akajikwata akajindura nore abantu bita baganda bine ururunzi kudramatizing iki so ubwiro bwo numanya kubwabire buri nece kikonde cyabenkiterwa ko gace kuzasa no kugira ngo nababere ni barwanda mu parliament ngo barwanda constitution bakabashashwiruka nabo kugira ngo bakari barwanda ngo good citizens yes hariho NGOs as government yakingereza abenzi bahereza umutwaro gwadora nazuzuru nazumanya so nabo bayo batere cyone baguruke meza no bakoroko bakora kuri nabo they had already been paid yes thank you and ekaya hotel ndenda kubebaza ekaya present hotel mbashangwa kamukuzi mbo bakuturebera program Eishengyero bakaturetera icyo kunywa akacayi bakaturetera ibyo kuriraho bakaturetera amezi beno hereza burungi obine gardens aho kore mukoro tongera umukaro bareke kureta amatego management ekaya mwahora mwe muturetera icyayi bagwita African yitwe nkaba katokordo ansera katale ka mate bagomba turetera mate mengi ko kuciraga bakorera omunamu kamutagatire so ekaya ntubebaza akuba mwino buraro burungi mwine kiyungu cyurungi mwine chance ya cyamushana mwine live band bwa Sunday so ntubebaza ba ekaya kuri Saint Hotel mutereze endamusyo mutere management ekaya kuri Saint Hotel ne bashangwa kamukuzi muzeyo murari noga tu kugira program future ya constitution yitu na constitutionalism atunahurikiriza abanywana banje ko bagamba babiri bariya babiri atabana bo Museveni yabira rasha buriyo bwicaka kando bote ubutagata kwita abantu butatara shere bantu wera shere bantu namanya bakajya ngo akita abantu rwero kunko Museveni yabatakagire bataka batakafiri kandi abantu bakaba ariyo kandi ubutaka nabamanya kandi abahuburizo bari kuzaranga bakabatakafiri bakatandika kufa Museveni yazayo ndakubanga karinake mweno wabisire namanya baho niyo nuko sarugiki kandi kandi abategekira umyaka yakagati yabi kunke jana logic dero bafaye Museveni yazayo so emwana mugamba yukwindwa constitution when wa constitution yone hindurwa mwansaranka abo NRA yabire rasha umyaka iriya ahwo kubikite kindi kumanya kunongera ngo yigi debate ikabaho kumwe rwenda kinana na gumwe taro record ngo bakamba ba abari yari taro record ngo NRA mu yarisira abantu ikade irashira inyunyu
ebiro mukaga byo kwa kabiri hariho tarihe stade ngo akaterisa siryo kubanza waritire no mumanya omugenzi geno to akarasha kinyonki ekeyenya wawo naraka y'umuntu yose akana rwanza illegitimate government basi so hata nko kumanyira ngo sikukuru mwana muje guza sikukuru zente nzabande zufa icyo kireke mu nkibeho kuja guza kwanyu n'urufu rwende so emugamba kuno jangu ababiri ba president abenyiba bobote na bamini bakabikora byenyine president Museveni akanaza kubona bakanisa ekeneza kubi umwana shongeza mutwara umuceka tuzoze umwe petro yemera abantu babugamba yebera kimwe umuntu ayomera ambisho konkanyo ku bicenge mwiyetara jona biheje kare lastre hati John nwaga bakanamara kusya ko tajya munamara kusya kandi unoso kumuha esazo nwaga bagendere hati nyo John ajya kuningureka kwambenda kuhindura no batamahona nabandi abatumirwe bari benda kuhindura utumirena n'abatumire bamenda kwata mu constitution yito hari ikintu kushaba mu kitakabe ba specifying ministers oba nigana tinfiro muno konka kubara atecho ministers na ministers of state at least omwe mu rubo abari professional omadokete iva mutamu turihire na ba minister ukshanga takatera gisa si takutana sabomo kare na grenade konka ni minister of defense John ine kintu nakuburize wajya ngo babanze bashobora entekateka y'akaruru ka president kuterwa parliament nokira kutuyamba tugambara amazima iyo tukunda kutubuzabuza bakasamba budogo bakatera masindi akarumba karagamo akaruru ka primary akainarem nkaterwa next year akaruru ka primary ka next year aka NRM nkajya kuba kari ka adult suffrage kabona bukwito nikatuyamba omuntu wakoba mazire ko omuntu wakaruru takumurgaho kujya kuserwa patendi akaruru aka president ntujya kumukwasa flag next year kana ajya kuba general wewe Kaguta Museveni tubahaburwa kana najya kujya mu karuru kabona so next year no akaruru ka next elections ka 2026 ni kushyaho amakuru marungi nguno kajya kuba karoho flag bya president Museveni kandi kajya kubona gaterwa bona abari registered abakunda kuzera onabira misho hatoriya wa murgo kare twendera mu gutwato yes hati mu constitution ni bitekerezo bya bengi ate nakongera idakika ate constitution ni bitekerezo bya bengi tibiri bitekerezo by'omuntu ngo gwakwenda tereka ya muntu kuba halo habamwe abakwenda ebitekerezo byabo nyobu ndani nyenda ngo umuntu warahamba bamwiti nukwe kibe obucyara kitali kityo igitekere constitution iteka umuntu warahamba kana kato waratoroboza bamuhama amagosi bamuraye hati abenji ko bagira ngo tuko kiri twazibwe kiti baze bitakwisanso wanyitegereza kandi mu Uganda twina nabantu nabahambe mpunu ntaha nimba saba ni stage yo kuhambe mpunu gisabe mpora gamba na mpora uko kuhambe mpunu so now hati John kunda kwebaza je kuna no utaganya bari so hati nyowe nanye nyine bitekerezo mu constitution apana ni tekereza ngo nyowe chairman RCC diploma nyowe chairman RCC degree member of parliament degree president echemono masters nyowe umukwendo kwa kansara obaralo wegomboro senior 4 obaralo ha district senior 6 habukuba ubuna soko interpreting figures na soko gamba rujunga ko bandikwe so kuba tugira ngo buri yomwe arete bitekerezo bi ebitekerezo ebyo byona bisibiri kurugamo kintu kimwe kongo muntu kugira ati nyowe cyange kinkugamba niki constitution nejya kwirurwamu as long as abantu abenja bakwenda ngo ihinduke bayenda ngo ihinduke ito no butwa kugamba rujungu na rero nyakitara tukatwe mfumu tukazuma abagenzi beitu ecyabenja at the end of the day wabara mnonga it will take the day no butwa kugambara abantu bashomere bakuzire nangwa no butwa kubagira ngo bakasomera kakoba abantu benje basaziremo kumuzabo honorato tendere tuwe yagamba y'amasomero y'ashomiremo inirwano manye
kandi usanga ndagaga kasese gitwe byaro UPE gito abantu babukiro Nyenda yo kasomera barara high school Nyenda kusima bona basindika message. ko itwena tulhani ko jonde ombire no gamba no ni morega ngunyo wa sad memory nawo wa barara high school itwena tulhani yawele liha ndwe sad memory ndwe sanga jondo ryombire bo hari Okay. I am sorry kurikayo kurikayo memory Omutegeka nsaba program. Nanyezero bwire bwanje obuhe Jona gambe obunda. babu ko nyine songo very good thank you so much ati nyorega magambo no umuntu kuba umuntu let me tell you president Museveni akari mukono koleje yimuka yayeta kano sema gara jenu let me tell you president Museveni akari mukono amko omuseveni ambo birawe show no muteka bo okay I am sorry okay we speak Sababukwa. the moderator kaduka ambo birawe we no honorato ato honorato yayeta ya cameraman amwejaga mbere cameraman ajana ga ko yogamba nyombine obwara bumpa nitande program uruko yoto program nyoti nyana kweta ni wanyeta mukama wanjye koko bararete mu iguto obararete mu iguto gokumbo birabe nyoni bukozesa aboko yogamba mbine ibyo kubiho bire bisoba Owesti nesa. bisoba bitaro Necyabuzima aha myaka 35 kandi mu university ni nshoma. Tichu. Kandi Bishop Stewart kandi nentu igihugu twatushitamo mu karasemo ebigeze byakoze nibyo nakoze. Kandi okushoma bukuru ko twine nshonga. Abo kuba no shome kintu cyetegereza kandi kikwata. usinga abasigaze kana ocwire mu okukima Kandi obo cyiremo. that's true Nkaba nyine degree on philosophy. Koraga Kenya. Nkaba nyine degree on mahoro. Nyine na diploma yaro. Nashuma Bishop Stewart. Kamera ya Vision Group nagikwasa hameza. Nagenda nyesimire hatina njemire. Nihite byanje nashomaro. Na abaturikize hemwe twantugamberi nyonka doctor yangera tigura ahakibunu ndebe ecyukushasha. Takwita risho no bwako bari mu kazi w'umuntu. ba doctor batwere mbazi No, kireba. kwajanga Ni nyahamoro koba John Toreka nandeba namanye cykunshasha nampo mubazi kutukubantu kora constitutions ningo kuba tushomise wana ukora constitution nabatwikiriza ngo tukope events ezikuzo mahanga gandi so that tuchuwaringe ninga tutambere obuzubu bwako basa kwimukaho omahanga ninyizuka ndio mu O-level nkashoma hiba yembeta political education ekera subject twashoma obuzubu obukuretwe ntaro twashoma entare zabire za Guinea Bissau za Algerian Revolution twashoma nezindi of recent tukareba entaro zabire mu Maghreb region zirimo za Algeria zirimo za Libya ezarigirimo zikashuma hata no muri Sudan yangire kutebekana ninyijuka ngo bakatera karuru Egypt owo mukuru Hosni Mubarak yihaje bicueka 96 aharigana nonye tegereza hati to kutera twa bagira ngo geragera na se byabire kuri ne byabira i20 ngo byabire kuna habitagira ki bitaba nicyo tukugera ngo iteka habe kuyitekera regulating ebyabire kuri takatera karuru 96 omuntu akaye percent ya 96 omukasheshe bakambinga kumushuma wengo okay akatandika to make noise morare no businge orukukimanya ni nkakena owo bwire bwe bwinji yabumazire Zambia ombinte byanyihiro mu seminary naza kukigambira nicyo kikuza kwererwa yo John nkaba ndiyo mu missionary priests posterance twantu gikorra marawe first appointment bakamba kutana Nigeria kunaje kwetegereza kuza kwegoro na Nigeria okatahoro marawi no mare myaka 15 kine cyo legacy nkakwase kanju yaba hansa nata nahabwe cyo waferwe migisha obwire bwo bwaho karemwa okazoma mahanga omushamu kamubiha ngutorofe biro byona esahe ko kahurrabe bariyombaza kwegorora rwa okigubo batacoro base batwira hangomana baryaje nabeshengereza mbere abantu abo businge mbagambira amazima batijya ngo tuze kubona no kumura kuruho make noise omuntu atahe nondi jazeho
aziko mu kitinde saya yashicuzo bwiri thank you mugume no busingi ndana kwebaza ekaya hotel mu kutureberera again na mbashangwa kamukuzi mwebare abatureba n'abatura radio 5 DJ kanyuma bare kutaho program y'igi ndana kwebaza Moses Nwagaba okutayira ekireki ndana kwebaza Tornawe John okutayira ekireki ndana kwebaza umwami Honorato Muhanguzi kutayira ndana kwebaza Kabuye Nixon kutayira Honorato na Janka Kabuye muhererira Kabuye hine byari kubara ubundi bwiro uri yakubuza mwana Kabuye akanga addition akubuza murundi Kabuye hine byari kubara yambaye n'uyu John takabiri briefed John kwiwe nyo ninjumanya naende Entebbe ya Katano Churuhura district kandi itwa bene kakwate na Churuhura tuli ready kumsupporting is a trained cadre is a very good comrade abandi bayo nabo bantu baserezini baje Kampala haliyo Entebbe member of parliament mwana wanje buramuko mugambire member of parliament kadrenje binte bintabisisiri chama n'ibisifu baje Kampala ndonda kumutuma Kampala chama n'ibisifu ndonda kutaho so umukago no muhabura Kampala member of parliament jamu member of parliament kajwanya gezerata bintabisisira bitabata wire tugambira ngo ambassador tserire umbafu nguna atudesignire foreign policy byabura ngude fire at what is it akadi okuvanga ngo ninga Botswana basanga vaccine plant Botswana has only 7 million cows we have 14 we don't have any vaccine plant here kuleto mbazo gwa FMD kuleto you have to import it and it's only government atu mbakora chipata they doing abana baje Kampala oguntu mwenda kwa governor Churuhura iwe nano ito na abana bakuruga seyi mukatu korido ashimwe mucyora mucyuruhura Churuhura manje apaka mabayi nitwa kandi abana no njyango no bataka bayi nyoma uko nyine umukono mwango urata kuchumenya so ngino the king maker tuli ready ndera kwebaza Tornawe John wewe umwana abatoromba ko kusomora somora yatamaza atambuka atagenda ndera kwebaza tegereko team yitu nabane Boaz wa mungore tugareke turi n'urwa katani sabiteri kwisha nari kurunje ebiti biteekateko bya TVG kureka ne by'abantu buntu